Mentakas ngi kat khandai terik ki laingot ki MLA jong geseng kongres kata iba Charles Marngar, Dr. Celestin Lingdo, iba Gabriel Walang, kila lay isno batka parti NPP. Bat kila pedeng snyo bahai kini ki laingot ki MLA jong kongres haka office thamai jong ke NPP ka badon habi warod Shillong. Kumba syukdew baki arngot ki MLA jong kongres kila chak suspend kumba Hindrus nam kata uba Charles Marngar, bat Hindrus nam yo uba Gabriel Walang. Kuman syukdew ba ki armut ki MLA jong geseng kongres ki klam wan sigijing yelang balakot deka kongres kata iba Charles Marngar bat iba Gabriel Walang light no i Dr. Celestin Lingdo. Ya kini ki laingut ki MLA jong kongres la pedeng syobha do presiden jong parti NPP u Konrad Sangma bat u general secretary iba syobha langdhar hagijing yedon bat i state president i Preston Tensong bat kiwe ki nong yalam jong ke parti ke bawan segejing pedeng syobha ki laingut ki MLA jong keseng kongres.